Hakaba Uneu Usambut Menteri Rangbak Kejalau beri pe katanat ki kampoi yang Kejalau ba Preston Tinsong uloong baminta kidang pha thokit halor ka jingsha siat yap Rangbak hagi sipai BSF henin kami. Hakaba Uneu BSF ya siat itu wayu tribal. Timat ki yakit yu Buffalo ne kuno. Te mentang ya pha ya ka investigation di kidang ya lek ka investigation. Hakaba jadi evidence ni ngasa belum saya mengai ka betul. Atau mina page nomor mentaka investigation kadang ya. Jadi kalau ada bukti dan lewat lah kata pemungkingan melakukan hadap ini yo investigative investigation report. Agak balang do kining ski. Phi yang siya ka kam jong BSF ka develop sa thi. Dan rei hakan ni ka jingdon han ka dika smuggling. Kata long ka jurisdiction jo kilong nomor balai don ka dika imat ki don ka network. Dan sebagai kerja intelijen kedua. Dekat don taruh dan dari kata kami ngamlut benda komentar ni di siapa tu benda yang dia bikin report bakal yang jom USP. Ia kata ngamnang menong nama bang imat kadon. Belum kita kumnu bau biasa udip laseba kata kali kebakit kita di Buffalo. Telah kadon ni intelligence report kebaki ruki. Di don ki informasi kebaki juga. Dan rai hadu ban ong ban siap. Yo beriu matrai kata kali kebah. Masuk kerap kalau pasusi.